Kalakidro walaupun ya dekat Meghalaya Talent Search Organization mulai kenton besar kumsi benta mi pisa nak benta penyerap iki paralok berduna hakit kodmen hakane ga jingle kai lokidro kebakane kenhun kelabu iki prize kumne kibayo ik first prize kinyo ada Mahindra Thar LX DSL 2WD nang ta kibayo ik second prize kinyo ada Kali Swift XXI nang ta kibayo ik third prize kinyo ada Maruti Alto Kitten VXI bat kibayo ik fourth prize kinyo ada bike Yamaha MT-15 nalor kini prize kindan ru saki consultation prize ki badan haduh live tadi ki consultation prize ka tarik berbelong ini kala kitro kendai kalai pui tarik me ajar san mat kerja kawat punya kai kena kala kitro kendai ha hall mau ngap social cultural and sport club mau ngap mat kedor je kena tiket kedai tang shispa tengka shi tiket de wat prinsip ya kan ke buk siar jong pi yo le se kene kadai ga bok kan si pu jong pi te thit no kloi mta ba phin lai be hadin nak benda ki jing tep ki bakha blia pila ban syukol ya ki kan hun jong ki nong penyaj ha ki ni ki nombar ki bala ai nyau not pra san sound reu nyau san kenai reu bat pra arsan pra not nyau iwe kenai sau ku blai sibun